Bafowethu hayi usethelekile madoda uBrown Makgotsi lapha eParliament usethelekile uBrown Makgotsi eParliament eCape Town namhlanje uyobhekana nama members lapha kwi-ad hoc namhlanje uyobhekana nokudrilwa ke namhlanje ama question ke ngayo i-ad hoc so asazi ukuthi yozala nkomoni engikunotisile kakhulu namhlanje futhi ukuthi lezi mambana lezi ezinenswebu yobumpimpi nobuhandla ukuthi mayifika zifika zilandelwa abezindaba uthe nje ehla nje emotweni yakhe imoto uhlobo le-Range Rover evulelwa ama-bodyguard icapha uBrown Makgotsi abeyindaba batheleka bathi bu kuyena ngokujolekile so ke enginotisile nje I think newsroom is there no yibani News 24 so those are ama news ase South Africa esiwaziyo ke kakhulu ukuthi aonwa igenge le yesystem okuyibona abathanda ukuspreada indaba engezinhle ngabanye abantu nanokuthi banabantu abacheme nabo ngeke uzubone kufika umuntu odumile nje noma ohloniphekile ongekho involve kwi-corruption obabone bothi vu kodwa mokuthi umuntu abafuna ukuthi bamcindezele ngempela bagijima befuna ukubhala noma makumuntu abasebenza naye they would love to expose anything emalelana nabo ngoba bafuna ukuyiprotecta for themselves ukukhohlakala kwabo uthelekile ke umnumzane uBrown Makgotsi inkosi malanga lapha siyozwa ukuthi uzomelana athini negenge le yaseParliament evidence leader engicabanga ukuthi uzoqala ngaye namhlanje amdrile ngembuzo uMr Arendse sithemba ukuthi already nanokuthi sithembe nje futhi ukuthi uMr Arendse uzozama ukuthi isikhathi angasihle ngoba umnumzana uMr Arendse ujwayelekile kakhulu ukuthi adla isikhathi kakhulu sama members as a result uPaul O'Sullivan wagcina engaqedanga kodwa isikhathi esiningi sa consumer evidence leader ojwayele ukuthatha isikhathi esiningi abuze abe namalimi angengize kujwayelekile kakhulu lokho lapha kwi-ad hoc into ejwayele ukuyi-witness ukuthi u-evidence leader khona usewubaba osemdala yena onokhakhayo oqinile so ngiyacabanga ukuthi njengamanje kumele ukuthi azama ukuthi athi qaphe bese dedela ke ama-member ke lawa phela ama-political party ahlukene enze yona i-ad hoc ukuthi abuze imibuzo such as Julius Malema no bani laba abanye abakhona abe-MK Action SA ANC besama ukuthi nabo bebuze imibuzo enohlonzo ebhekene nomnumzana uBrown Makgotsi sisahlezi naloku udaba lolu ama-allegation abekwa umnumzane uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi ngoJuly 6 ka2025 ingakho sina lama commission awu2 iAd hoc neMadlanga commission okuyiwona aphenyayo ngobufakazi ngama allegation abekwa umnumzana uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi ngokubizwa ngokuthi defeating the hands of justice nobugebengu necorruption namaphoyisa akhohlakele kuningi nje akubeka okungekuhle kahle icountry yethu isiphenduke yaba yini i-country esiphethwa imidlembe esiphethwa ama-drug lords kanjalo ake sizwe ukuthi iyozala nkomoni lapha kanti futhi ngala kuMadlanga silindele ukuthi uGeneral Sibiya aqhubeke nokuphenywa kwakhe namhlanje ngoba akupheli impela uchaza isikhathi eside soze ukuthi uyogcina ilale kuyokwenzakala namhlanje ngakhona asazi ukuthi iyozala nkomoni lapha kwi-ad hoc today. Thank you.